Ngarang di koi drive chathak ni mathang koi gi maroina Impal city manungda bike thol racing now sing na koi gi yamna modified exhaust pipe silencer gumba makon yam thobu sing si hapaga koi thobu sida different corners gi koi complaint ma'am lai di ahan oiba adagi sinda adagi ahan oiba brahma masing ma'am dagi adum bagi kono si lei pegi koi na masigi noise pollution siga hadana bai na koi na masigi traffic chathak ni adunga si ngarang ga si chathak drive siga koi total machine 150 koi modified exhaust pipe or silencer ano kon hobo silencer sing 150 koi na si staroga si koi dispose of the with the permission of the safety permission na tunga to ning si sigumba modified oiba teno si happy ganu aduga company na pirakpa koi hapchariba masai original ba adu manufacturer da yawa ba dum sing sinabi aduga sigumba modified to sina laiba health problem soliba emission scrap oiba simen sing koi punna kino to na si khata na koi gi bike ta so koi dum kha chathari bike ta so koi na matam na bike ni ti gi koi checking to matam da sigumba na modified hapam ga koi lokho ga ahan bisilan ko lan ba dugi trap so koi dum kha dum chathai yolami ba para ba koi executive magistrate kai ko hoga da koi penalty ni fine cost ko laga koi si machine khata ba ske kaya moi yam continue further tawra di koi concern kita moi given supervisor ko tang na ko koi ni khata ba tawra